Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu amaviki wonke. Buza Ibhayibhili likuphendule. Ngihamba nabafundisi bami ababili. Namhlanje siyabonga ubana senele umfundisi Obi lomfundisi uCK sindawonye ubana sikhangele ilizwi likaThixo sindawonye. Yamukela abafundisi, amukelana abalaleli. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu Buza Ibhayibhili likuphendule. Okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyadibana njalo kuleli viki lapho esihlangana khona sifunda ilizwi likaNkulunkulu silikholisa ndawonye. Sengathi uNkulunkulu angalibusisa asenze sibe ngabangane lelizwi lakhe. Silikholisa ilizwi leli asincedise njalo ukuthi silizwise siliphile futhi ezimpilweni zethu. Siyabonga umfundisi uObi Mpofu. Siyabonga abafundisi, siyalamukela njalo. Siyalamukela abalaleli. Namhlanje sikhuluma ngendaba sikhangela incwadi emqoka, incwadi emnandi. Ngithanda ukubana ngingakayikhatshana ngamukele njalo ubaba uNcube okamthwalo osikhangelela imtshina. Bese ngisithi kini nxa ufuna incwadi ethi yona The Great Controversy ekhuluma ngencwadi kaSambulo likaDaniel lezenzakalo zensuku zokucina, thumela umbiko wakho ku-071-844-196. ukhona okwandithumela okhona lecholotsho ngisakumelele ubana sithintane masinyane. Siyabonga ukuthi liyasizwa ebudeni laseduzane kwayona le insimu yangakithi. Bafundisi, namhlanje sikhangela incwadi kaSambulo esathi thina siqala sizihamba zozibili leka Daniel, angithi nje kunjani. Kodwa singakangeni kuSambulo ke sithinte ngamafitshane ukuyigqiba incwadi kaDaniel laphana ukuthi sasisonga sithi kumi kanjani laphana. Siyabonga. Sikhangela incwadi kaDaniel njengobana sesitshila ukuthi incwadi kaDaniel lekaSambulo zingamawele. Zihamba ndawonye, ziyachasisana, ziyancedisana. Sigqiba incwadi kaDaniel, sigqiba ngokuthi incwadi kaDaniel incwadi eveza uJesu. Sike sakuthinta iviki eliphelileyo ukuthi incwadi le izahluko zayo ziyaveza uJesu ngendlela ezitshiyene. Sinanzelela futhi ukuthi incwadi kaDaniel ikhuluma ngezehlakalo eziyakwenzakala ngensuku zokucina. So incwadi le uDaniel wazama ukuthi afunde azwisise ikakhulu iziprofeti ezimayelana lokuphela kwesikhathi. Kodwa sinanzelela ukuthi Daniel wazama, uNkulunkulu wamphinda phindela kanengi ngendlela ezehlukeneyo. Saze safika ku chapter 12. Nxa sesifika ku chapter 12 laphana uGabriel ucina esithi kuDaniel, Daniel vala lincwadi ngoba imumethe okuzakwenzakala ensukwini zokucina. Ngenxa ukuthi wena Daniel sengizama ukuthi ngikuchasisele lapha. Nxa uGabriel wayichasisela uDaniel yena wayikhangela amaJuda esikhathi sakhe. So yikho kwakubangela ukuthi angazwisisi. So into iminyaka eminingi ebuyayo kunjalo. So uGabriel uthi hayi Daniel, kukhanya wena into le awukayizwisisi, kodwa ivale uyibeke lapha izazwisiseka ngezikhathi zokucina. Khona phana kuDaniel chapter 12 fika kuli verse 7 usehla la siyatshelwa ukuthi kathi izikhathi zokucina zizaqala nini kumbe ziyabonakala ngani. iBhayibhili lithi ziyakuqala ngemva kwesikhathi lezikhathi lengxenye yesikhathi esakuchasisayo sathi thina 3.5 years kumbe 1260 days. Sakuveza ukuthi isikhathi leso siqala ngo538 sisiyaphela ngo1798. Kusitsho ukuthi kusukela ngo1798 okuphela khona 1260 years kusiza ngapha sesiphila ezikhathini zokucina kumbe ezinsukwini zokucina. So yiso leso sikhathi lapho kumele incwadi kaDaniel izwisiswe khona kumbe ifundwe khona. Ungakhangela kuhle uzathola ukuthi kuSambulo ngo10 uJohane watshengiswa incwadi evuliweyo. Kwathiwa kayithathe leyo ncwadi ayidle. Izaba mnandi emlonyeni, isibaba esiswini. So incwadi le yabonakala isivuliwe, uJohane itshengiswa yiyo incwadi kaDaniel. Ngoba uJohane uloba incwadi kaSambulo ekhuluma ngezikhathi zani zokucina. Yiyo incwadi kaSambulo isisitshela ukuthi incwadi kaDaniel eyavalwa ngensuku zikaDaniel khathesi sinjani isivuliwe. Ungakukhangela lasembalini nje uzathola ukuthi kusukela ngo1798 kusiya kuma1800 yikho lapho abantu abaqalisa khona ukubala incwadi kaDaniel. Abantu abagoqelwe William Miller labanye endaweni ezitshiyeneyo yikho abaqala ukuzwisisa khona incwadi kabani kaDaniel. Kwagcwaliseka
khona kanye ukuthi ensukwini zokugcina incwadi le iza njani izavulwa. Yikho ke amaviki la alandelayo sesisencwadini kaSambulo, incwadi efakazelana lencwadi kaDaniel, kumbe ngithi mina incwadi eyambula incwadi kaDaniel, iyachasisa incwadi kaDaniel ukuze sizwise kalula incwadi kaSambulo. Siyabonga mfundisi ke nxa singasincedisa ngencwadi kaSambulo ukulotshwa kwa uthi uxhume khona phana. Alright. Ngoba khona abathi bona incwadi kaSambulo incwadi evalekileyo. Alright. Ungathini khonapho nxa sikhuluma incwadi kaSambulo? Ngiyabonga mfundisi. Sizafunda encwadini kaSambulo sahluko sakuqala ivesi ngelika 9 nelika 10. IBhayibhili lithi lona ke mina Johane umzalwane wenu lohlanganyela kanye lani ekuhluphekeni lasembusweni lasekubekezeleni esilakho kuJesu. Ngangisesihlengeni esithiwa iPatmos ngenxa yelizwi likaNkulunkulu la ngenxa yokufakazela uJesu. Ngehlelwa ngumoya ngosuku lwenkosi, ngezwa ngemva kwami ilizwi elikhulu kungathi ngelophondo lisithi. So nxa singena encwadini kaSambulo lapha, into yakuqala kumele siyinanzelele ukuthi le incwadi yalotshwa nguJohane. uJohane lo owaloba incwadi kaSambulo ngulowana omunye wabafundi bakaJesu owayebizwa kuthiwa nguJohane othandekayo, the beloved disciple. Singananzelela ke eBhayibhelini sizabona ukuthi uJohane lo nguye owafa ekucineni kwabo bonke abafundi bakaJesu abali12. Esifake enjalo uJohane sinanzelela ukuthi engakafi wabotshwa uJohane. Lokhu sikuthola embalini lokho. Nxa esebotshiwe ke imbali ithona ke bamphosela edramini leoil. Bathi uthi esephoselwe edramini leoil khona phana ke babuya futhi bamkhupha. Babemphose ukuthathini ukuthi agalule uthatshe uthathi. Okusobala ukuthi babefuna atshe. Kodwa imbali iyacasisa ukuthi nxa abacasa imbali babesithi uNkulunkulu wathuma ingilosi yaqandisa amafutha kazanga atshe. Wayengamafutha atshisayo. Oil. So ke uthe sesuka lapho ke basebemfaka esihlengeni sasePatmos. Esesihlengeni sasekumjezisa lifuthi. Kumjezisa ukuthi angabi phakathi kwabantu abe yedwa. So esesihlengeni sasePatmos khonapho kulapho abona umbono njengokutsho kweBhayibhili lapho ukuthi ngase ngisizwa ilizwi ngemva kwangathi ngelophondo lisithi. Kulapho abona imbono yonke yencwadi kaSambulo khonapho ekho esesihlengeni sasePatmos. Kodwa ke sinanzela futhi ukuthi ngemva kwesikhathi kwaba lokuxolelwa lokho esikubizwa ukuthiwa iamnesty. Esexolelwe ke uyasuka ke esihlengeni sasePatmos ayendaweni yaseEfesus. Kulapho ke abhala khona ke incwadi yeSambulo. Lesi isikhathi osokubotshwa abotshwa ngaso la ngesikhathi ekhululwa kwakuyisikhathi sokubusa uka Emperor uDomitian. So sizananzelela ukuthi umnyaka yakhona kwakungu AD 94 lo AD 95. Kulapho okwalotshwa khona incwadi kaSambulo. Kwenza kwesobala mfundisi, kodwa ungakadluli khonapho kuyaveza yini ukuthi zonke izinto zisebenzele kulungene wona umuntu ufaka esihlengeni kodwa uNkulunkulu amnika incwadi njengalesi ikhangele. Siyabonga khonoko kuyahambelana kakhulu ngoba bona nje nguye umfundi wayesesele nguye yedwa. So babengafuni achumayele ilizwi. Bamfaka esihlengeni becabanga ukuthi sebemehlukanisela abantu. uNkulunkulu ke wasemnika incwadi ukwenzela ukuthi lokho amambulele khona kuphinde futhi kubuye ebantwini sokuyincwadi elotshiwe. Mhlawumbe ngangizela khonapho lo umcabango uqhathekile umbuzo obuziwe. Omunye umlobi engimthandayo uthi yena kuthiwa uJohane nxa wayesePatmos eyedwa kuthiwa wayebukele ulwandle. Wathatha ithuba lokubukela ulwandle kuthiwa wayebona amagagasi olwandle. Amagagasi olwandle nxa ehamba angathi amanzi angachitheka. Kuthiwa ayehamba kodwa angafika kwenye indawo aphinda aphenduka. Angadluli khona. Yena kuthiwa yena khona phana kazange akhonone. Kodwa wathi lowana onguye onqande amagagasi. Nguye uNkulunkulu engimkhonzayo. Haleluya. Ukuze ngibe lapha ukhona ayisikuthi wehlulekile. Ngakho khona kana kwamncedisa ukuthi abekwazi ukuthi loba ngibotshiwe uNkulunkulu ngumlawuli wento zonke. Ngoba uyanqanda amagagasi isandla sakhe loba ngingasiboni. Yiso esinqanda amagagasi. Kuthiwa wathi ekhangele amatshe amaningi khonapho wasebona ukuthi amatshe la kuye wafunda ukuthi amatshe la aveza ongabe kwenzakala ngezikhathi zikaZamcolo. uNkulunkulu ejezisa abantu. Wakhangela imvelo
kumvelo wafunda izifundo kumvelo laloba wayeyedwa esesikhathini sokunzima. So ngicabangela ukuthi lokho kuyasikhuthaza ukuthi lanxa siwela ezikhathini zokunzima akubuze ukuthi kambe kuyini engingakufunda kulesi sikhathi esinzima engiphakathi kwaso. Engibuze mfundisi ungakayikhatshana khona lapho ukuthi kukhona yini vele ungehlukanisa umuntu loNkulunkulu nxa wayebemfaka esihlengeni ukuthi akulabantu babe kucabanga into uNkulunkulu kodwa ukhona phela khonapho. Siyabonga. uPaul uyakhuluma ngakho kuRoma 8 nxa kuyini ongasehlukanisa ngafunda kuvesi ngo-30 usedlala kuyini ongasehlukanisa lothando lukaNkulunkulu ngaba yikufa ngaba yikuhlukuluzwa ngaba so kuthi ukuthi bangaze bakuthathe bakuse ngasengikhumbula omunye indoda okuthiwa nguChrysostom la bamtshela bathi ulokhu ujumayela wena siyakwehlukaniza labantu. Chrysostom wathi ngeke lingehlukanise lingangehlukanisa labantu kodwa ngisoze ngibe lesizungu mina ngoba ngilongani wami onguJesu ongela muntu ongangehlukanisa laye ngoba lapho ngikhona yena unjani ukhona. Siyabonga mfundisi. Sibalaleli isikhangela incwadi kaSambulo sizama ukuthi siyendlalele kakuhle abafundisi behlukanise imbambo lomgogodla bahluka sisendlalela sizafika basingena khona kujula. Mfundisi nxa siqhubeka khona apha sikhangela incwadi kaSambulo kule ndlela ibhuku elibizwa ngayo kwalolo kuthiwa nguSambulo kunjalo kujona ukuthi Sambulo khona kusichazelani. Siyabonga ngizafunda lapha uSambulo ngu1 ivesi ngu1 lo2 ithi yona isambulo sika Jesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba aveze ezincekweni zakhe izinto okufanele zenzeke masinyane wathumela wabonakalisa kuye ngengilosi yakhe kuJohane inceku yakhe lowo ongufakazi welizwi likaNkulunkulu lobufakazi buka Jesu Kristu kuzo zonke izinto azibonayo. So lapha iBhayibhili ithi incwadi le kuthiwa yisambulo njengoba lijilo lapha ngesikhiwa kuthiwa iRevelation. Nxa igama lelo ungalikhangela ngolimi lweBhayibhili ligama elithi ukwembula ukucha egcekeni ukuveza. So nxa sikhuluma incwadi kaSambulo sikhuluma ngencwadi evezayo. Incwadi le ayisoncwadi efihliweyo. Kulabantu ababona sengathi incwadi kaSambulo njengoba ibhalwe ngemifanekiso ifihliwe ivaliwe akumelanga ibalwe. Kodwa ibizo layo kumbe igama layo elivezayo liveza ukuthi incwadi evuliweyo okumele ifundwe ngoba ukuthi isambulo kuthi ukwambula kuthi ukucha egcekeni kuthi ukuthiya into imgceke yikho kuvezwa incwadi. Laba bathi ivaliwe babe ukuthatha ngaphi mfundisi? Angilaqiniso kodwa ngicabanga ukuthi abaningi nxa bebala kule mfanekiso lapha eminengi ngoba bagcina besithi hayi ukuthi imfanekiso le njengoba kubhalwa ukuthi lapha akumelanga sibe kwazi lo ngeke sakuzwisa so into evaliwe uma kuvaleke bona bekuvaleke incwadi ayivalekanga kuyabe kungumuntu mhlawumbe ongayabe ngaqedisisi engazwisisi kakuhle akusikhasi kusaphambili. Yebo ngisathi mina khona phana sifunda futhi enye into eqhathekileyo uNkulunkulu kathi nxa efuna ukuthumela udaba lwakhe ebantwini ukwenza njani. Incwadi kaSambulo futhi iyasincedisa khona lapha kuvesi 1 ithi yona isambulo ngesika Jesu Kristu. iJesu Kristu isambulo lesi wasiphiwa uNkulunkulu uBaba. Then nxa usiya phambili ithi yona sathunyelwa kuJohane ngengilosi. So lapha sibona kulezi gaba ezingu5 kumbe yithi mina indlela ezingu5 uNkulunkulu azithathayo ukuthi afinyelelise udaba lwakhe ebantwini. So kwakuqala isambulo sisuka uNkulunkulu uBaba ngumthombo wesambulo sisuka uNkulunkulu uBaba bese siya uNkulunkulu indodana onguJesu Kristu lapha sisuka kuJesu Kristu sesiphiwa ingilosi eqanjwa lapha sisuka kungilosi sesibuya kumprofeti uJohane then sisuka kuJohane sesibuya kubani ebantwini njalo ngifisa ukuthi ngicacise ukuthi nxa sisuka kumprofeti sisiye ebantwini umoya engcwele nguyosebenza lo mprofeti emncedisa ukuthi achasise leso sambulo kuhle ebantwini ukuze udaba olusuke kuBaba lufike njengoba lunjani luyilo. So sibona izinto ezingu5 lapha indlela uNkulunkulu aletha ngayo udaba lwakhe ebantwini. Udaba luyasuka kuBaba luye kundodana uJesu luye kungilosi luye kumprofeti solufika ebantwini. Yiyo indlela yakho. Indlela yakho. Ungachasa amafitshane mfundisi ngakayikhatshana ukuthi kungani kusiba ngaleyo ndlela kulesizathu yini?
Siyabonga. Abanye bangathi kathi uNkulunkulu mhlawumbe indaba engahlakhulumi athi mathupha. Engahambi sinanzela ukuthi ungafunda uGenesis 1:2. uNkulunkulu wayekwenza khonoko. Isono singakanjani? Singakangeni. Kodwa isono sesingeni kwaba lo mgoqo phakathi kwaNkulunkulu labantu. Njengoba ukukhulunywa kuIsaya ngo59:1 usiya ku3 ukuthi izono zethu yize ezisihlukanisa lobani lo Nkulunkulu. So uNkulunkulu angabuya yena ngokwakhe mathupha akhulume lathi inkazimulo yakhe iyasibhubhisa. Yikho Adam noEva labo babaleka ngemva kokungena kwani kwesono. Labantwana bakwaIsrael batshela uMose bathi Amos ungakhulumi uNkulunkulu kangabuyi kithi wena khuluma laye ukuzositshela thina. So lapha sibona ukuthi okwenza uNkulunkulu asebenzise abantu abamaphakathi kwethu laye yikuthi yena ungcwele thina siyizoni ngeke akhulume lathi mathupha ngoba inkazimulo yakhe ingasibhubhisa. Njalo ufisa ukuthi udaba lolu lukhulunywe ngolimi lwabantu thina esiluzwisisayo ukuze sizwe lokho akutsho. Siyabonga mfundisi CK. Iziphi izifundo ezikhona encwadini kaSamuel? Ngasikhangela ngobubanzi nje. Singamanga ku chapter yodwa, kusahluke sodwa sikhangela ngobubanzi incwadi kaSamuel. Iziphi izifundo singazithatha sithola khona? Ngiyabonga mfundisi. Ngizafunda incwadi kaSamuel esahluko sakuqala, ivesi ngelika 7, ngiyefunda isahluko sesibili, ivesi ngelakuqala lelesibili, ngiyefunda isahluko sesithathu, ivesi ngelamachumi amabili. So uSamuel ngo1 ivesi ngelika 7 ithona ke bheka uyeza lamayezi amehlo wonke aza kumbona labo bonke abamgwazayo lezizwe zonke zomhlaba ziza kulila ngenxa yakhe yebo kuza kuba njalo amen. Amen. Isifundo sakuqala lapha indikimba yakuqala esithole encwadini kaSamuel ikhuluma ngokuza kukaJesu wesibili. Yikho egxileke kuko kakhulukazi. Kodwa ke uzananzela ukuthi kusahluko sesibili lapha ikakhulu evesini lakuqala lesibili. Ithona ke kuso isithunywa sebandla elise-Efesu loba uthi nangu akutshoyo lo ophethe inkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene ohamba phakathi kwezinti zezibane zegolide eziyisikhombisa uthi. So lapha ke sihlangana futhi lokubana ke lanxa isifundo esikhulu sikuza kukaJesu wesibili kodwa ke ngesikhathi esifananayo futhi uJesu ofananayo kasichiya ngasisodwa uphakathi kwethu isikhathi zonke ngoba lapha simbona ehamba phakathi kwezinti eziyisikhombisa kusitsho ukuthi ibandla lakhe lidlula phakathi kwezigaba ezichiyeneyo abantu bedlula phakathi kobunzima obuchiyeneyo yena kasichiya ngasisodwa ulathi. So okuqhakathekileyo kakhulu okumele sikunanzelele encwadini kaSamuel ukuthi iveza izehlakalo ezibuhlungu kodwa ke uJesu kasichiya ngasisodwa ulathi. Isigaba sesithathu engxenye engasithinta lapha mfundisi ungafunda uSamuel isahluko sesithathu ivesi ngelika 20 ukutshengisa ukuthi kasichiya ngasisodwa njalo ugcizelela ukuthi ulathi isikhathi zonke njalo uza kuza futhi. Ithi yona ke nxa ungafunda uSamuel ngo3 ivesi ngelika 20 ithi yona ke bheka ngimi ngasemnyango ngiqoqoda uba umuntu esizwa ilizwi lami avule umnyango ngiza kungena ngidle laye adle lami. Ngamanye amazwi uJesu ugcizelela ubukhona bakhe ezimpilweni zethu. Mfundisi nxa ukukhuluma ngalindlela kucaca kangakanani kithi labalaleli ukuthi uJesu lathi akulazikhathi yini empilweni lapho umuntu azibuza ukuthi uJesu lami yini kumbe sufelwe ngothandekayo kumbe yakhulelwa kumbe yagula singabancedisa njani ukuthi khona ukukhuluma kube yinto abangayibamba ngezandla. Ngiyabonga Jesu lathi ngitsho nje ngathi sikhuluma ngento yokuthi kumele umuntu akholwe ngakuboni njengalimbodleleni layo la. So singancedisa njani abalaleli lathi sizincedisa ukuthi uJesu lathi ngazo zonke izikhathi. Siyabonga. Uke wakuthinta umfundisi kaMpofu obisiqalisa ukuthi yena lo osilobela incwadi kaSamuel ngesikhathi ephiwa imbono yonke incwadi kaSamuel wayesesihlengeni sasePatmos besithi bayamehlukanisa labantu. Yena ke isikhathi esasinzima kuye ngoba wayephakathi kwesihlenge ekhangelane lamadwala lolwandle kodwa ke kazange akhonone la kanye kulapho uNkulunkulu aziveza khona waletha udaba esikhuluma
sizokhuluma ngalo namhlanje. So ke izikhathi eziningi sidlula phakathi kokufelwa. Ukufelwa asonto elula ukwehlukana labethu abesibathandayo. Ukugulelwa lakho futhi asonto elula. Even umumo wona lo onzima ukuthi uyabuzama ukuhlanganisa ukuthi abantwana badle la uthole lokhu la lokhu kaso umumo olula. Kodwa ke izikhathi ezifana nayo incwadi yesambulo kulapho igcizelela khona ukuthi uJesu ofana nayo kasichiyanga ulathi. Siyabonga njengalokho engamchiyanga uJohane. Siyabonga mfundisi ophi. Mhlawumbe khonapho ngingangezelela okunye. Abanye abafundi beBhayibheli bathi bona incwadi kaSambulo incwadi yezikhathi zobunzima. Alright. Ngesizathu sokuthi owayilobayo wayiloba ngesikhathi esebunzimeni. So bathi bona incwadi eyalotshwa ngesikhathi sobunzima ilotshelwa izikhathi zobunzima. Oyilobayo wayebotshiwe. Amanye amaKristu ayengekho khona phejele babehlukuluzwa befelwa izihlobo zabo. So uNkulunkulu ethumela incwadi kaSambulo wananzelela ukuthi abantu abazaphila ngesikhathi sokugcina bazangena ekuhluphekeni okungazayo kube khona selokhu umhlaba wadajula. So yikho waletha lincwadi, yikho uzathola ukuthi ekuqaliseni uJesu uqala aziveze. Ikakhulu uyaziveza ungafunda uSambulo ngo1 ivesi ngu8 khona phana uthi yena nguAlpha lo Omega. Uyabathi uthi ngangikhona ekuqaliseni zazi ngiyeba khona kuze kube sekugcineni. Akulanto eyenzakala ngingayiboni. Akula sikhathi lapho engingekho khona. Abe sekukhuluma futhi enye into eyayikhathaza abantu bakaJohane ngesikhathi lesiyana yikufelwa izihlobo zabo. Ngoba bezibuza ukuthi siyakhonza siyafelwa izihlobo manje kuzakwenza kanjani. uJesu yikho abesebuya ngale kuSambulo ngo1 verse ngu17 lo 18 athi ngikuvuka lokuphila. Athi ngangifile kodwa ngiyaphila. Njalo ngilamakhiye encwadi. Amazwi alamandla wona lo. So isiJohane even bangaze bahlupheke baze bafe abangachwala uvalo ngoba mina ngilamakhiye encwadi ngizalivula. So singakubamba sikugagadlele ngaleyo ndlela kuza sincedisa ukuthi ezikhathini zobunzima sale lokho esibambelele kuJesu. Umfundisi enxase ngigijima phambili kodwa ungivumele ukuthi incwadi kaSambulo ungatsho ukuthi incwadi esinika ithemba yini kakhulu. Ivele injongo yayo incwadi ezoduduza ibandla likaNkulunkulu ezoncedisa ibandla likaNkulunkulu lidlula njani phakathi kwezikhathi zobunzima lilindele ukuza kukaJesu kwesibili. Ungathi usincede ngenjongo yalincwadi ukuhlanganisa. Siyabonga. uSambulo ngo1 verse 1 lapha ithi yona isambulo sika Jesu Kristu. So injongo yakuqala encwadi kaSambulo lokhu futhi kumqoka nxa siyibala. Incwadi le isambulo sika Jesu. Abafundi beBhayibheli bathi isambulo ngamabala manje uSambulo wanuzima. Kwekujona ukuthi isambulo kuthi ukuthi ikuvezwa kukaJesu. So incwadi kaSambulo incwadi eveza uJesu. uJesu uyavezwa lapha kusukela kusahluko swalesa kuqala kuze kufike esahlukweni sokucina ngendlela ezehlukeneyo. So incwadi le nxa uyibala ungabona usuyibala ungasaboni Jesu kuthi ukuthi sulahlekelwe injongo yayo elincwadi. So injongo yencwadi yikuveza uJesu. Abanye bathi nguJesu eziveza kule ncwadi. So incwadi eveza uJesu incwadi lapho uJesu aziveza khona. Then okunye kwesibili futhi uSambulo ngo1 verse ngu1 khona phana kuthiwa incwadi le iveza izinto okumele zigcwaliseke masinyane. So okunye ngakulunye uhlangothi incwadi eveza iziprofeti zensuku zokucina okumele zigcwaliseke zisandulela ukuza kukaJesu kwesibili. So incwadi le injongo yayo singayibeka kabili. Owakuqala isambulo sikaJesu incwadi eveza uJesu. uJesu eziveza. Okwesibili incwadi eveza izihlakalo okumele zigcwaliseke ensukwini zokucina andubana uJesu aze asithathe siye ekhaya ezulwini. Unceda mfundisi singakabuyeli kuCK ukuthi kungani abantu bebona izilo lokunengi okwedlula uJesu. Singenze njani? Siyabonga. Abantu ezikhathini eziningi nxa befunda incwadi leyi bayithatha njengencwadi yokuyethusela abantu. Ngoba ukubona isilo encwadini kaSambulo sokuyikukhulisa isitha sikaNkulunkulu. Ukukhulisa yena ovezwa yileyo ncwadi. Omkhulu kulesitha. So izitha ziyabuya angithi siza kuthinta siya phambili ukuthi siphakathi kwempikazi enkulu. uJesu ufuna simbone. uSathane kafuni sinjani sibone uJesu. So kenza ukuthi kube lezilo lapha ikuveza ukuthi siphakathi kwempi kodwa okumele sikubone nguJesu. Iyo indikimba yale ncwadi. Ngenye indlela mfundisi singakakushi ukuthi nxa kuyingumdlalo kanti kuthiwa imain character kunjalo umlingiswa ongunye omqoka kakhulu. uJesu ke nguye umlingiswa omqoka encwadini kaSambulo.
abantu bagcina bengasamboni kunjalo ngabe ngabalanga kahle. Kunjalo. Mfundisi CK sincedise ukuthi lincwadi nxa sikhangela lo lencwadi kaDaniel sihambelana ngapi? Siyabonga mfundisi. Nxa sikhangela incwadi kaSambulo lencwadi kaDaniel zimumethe isiprofeti okubizwa ngolimi lwemzini kuthiwa yi-apocalyptic prophecy. Liba leliqatha. Yeah, liba leliqatha sibili. Kodwa ke la sichazise mfundisi. Nxa sikhuluma ngesiprofeti lesi ekuthiwa yi-apocalyptic prophecy, sikhuluma ngezehlakalo eziza kuthatha indawo. Ikakhulu ngensuku zokugcina. Izehlakalo lezi ziyakwenzakala ungakhathalekile ukuthi siyazamukela kumbe kasizamukela. Futhi izehlakalo lezi kazikho ngolimi lwemzini esingathi i-conditional. Singakhangela emva ngale eBhayibhelini uzananzela ukuthi abantwana bakwaIsrayeli ukuze bahlale bengabantwana bakwaIsrayeli beselithandweni likaNkulunkulu kwakumele benze okuthile. Kodwa ke isiprofeti lesi esikaDaniel lesikaSambulo isiprofeti esivele okumele kwenzakale izehlakalo vele ezifakiweyo embalini yomhlaba ezakugcwaliseka loba siyathanda loba singathandi njengokutsho kwelinye iqembu lebhola lapha. Loba siyafuna loba kasifuni kuyakwenzakala. Ubuhle bazo izehlakalo lezi mfundisi ziveza ukuthi uNkulunkulu yena usendaweni yakhe. Njalo ubambile amatomu akula ngitsho lokukodwa ungamphunyuka. Siyabonga umfundisi obi ukhona kwakwengeza lapho. Singathi thina umahluko walesi siprofeti lezinye iziprofeti uqathekile siunanzelile. Ungakhangela ekela sinike isibonelo ngoJona. uJona wahamba wachumayela wathi Niniva. Wathi Niniva kayisanjani? Ayisabhujiswa. Kwakulomumo othile ubhujisa kwakweme emumweni othile. Abantu baziphatha njani? Kodwa lapho uNkulunkulu nxa isithi umhlaba uzabhujiswa akubuyelwe emuva. Akuyamanga kweyinto kasozabuye athi umhlaba zawubhubhisa. Umhlaba uzabhujiswa. So akula mumo othile ozabangela ukuthi isiprofeti leso singagcwaliseki. Siyagcwaliseka kuphela. So iziprofeti zikaDaniel loSambulo kuthiwa yi-apocalyptic prophecy izehlakalo lezo zikhomba ukuphela kwesikhathi njalo ziyagcwaliseka loba siyathanda loba kasinjani kasithandi. Kodwa kumqoka zigcwaliseka zisehlangothini lwabangcwele bakaNkulunkulu. So nxa ungazihlanganisa lo hlangothi lukaNkulunkulu nxa ugcwalisekayo wena usendaweni ephakemeyo enganyikinywayo. Ngiyazi siyaqala bafundisi siyaqala balaleli ukuxoxa ngencwadi kaSambulo kabanzi kanje siyendlalela. Kodwa bafundisi ngithemba ukuthi kukhona elingakutshela abalaleli abanye kade beyesaba incwadi kaSambulo. Nxa inzima icela izilo kodwa selikuchasisile ngoba siyayindlalela. Kuyini esingakuthi ukukhuthaza nje ngamafitshane abalaleli? Mina engakutsho ukukhuthaza kuphela ukuthi asiboneni uJesu encwadini kaSambulo simlalele simvumele simamukele. Mina engakutsho ukuthi okuhle ngeBhayibheli ungenza umzamo ukuthi uthathe iBhayibheli lakho balukhuleke. Umoya engcwele owancedisa uJohane ukuthi alobele izinto ukhona ukuthi angakuchasisela. Kodwa ungakela ukwenza umzamo kuba nzima ukuthi uNkulunkulu akubambe ngamandla. So ungakuthakazelela ufunde umoya engcwele uzakuchasisela. Balaleli nasi ngobe izakithi sesivulile incwadi kaSambulo elesibusiso sengazathi singayifunda sindawonye singayisabi bazayichasisa abafundisi besiya phambili. Wena thatha usiba lwakho uthatha iphepha thatha iBhayibheli lakho ufunde ulandele umlimo uzakubusisa. Kasidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Inkosi belane. Siyabonga.